Aduh, saudara-saudara, iya. Wow, babon strike. Wah, edun. Wih, wih. Wah, bisa ngegoreng lauk dia mah tuh. Wah, luar biasa. Wow. Wih, gede babon. Anjir, gimana rasanya Mas Jamal? Aduh, Wah, bahagia. wah, pasti lah. Angel. Mantap. Wes, setrek lagi guys, setrek guys. Langsung lepas guys. Wow, mantap. Cocok tuh. Wah. Cek. Wah, edun. Wah, edun. Lele guys. Wah. Tapi Mas Jamal strike baik euy. Coba strike lagi enggak, Mas Jamal? Mana? Wih, strike. Angkut. Wih. Bentar. Wow. Angkut. Wih, guys. Yuyu kangkang. Waduh, edun. Bisa gitu. Wais. Kejam. Oh, kacau. Cacingnya ya. Ah, kacau. Sok strike Mas Jamal. Wih. Wah, saudara-saudara, strike lagi. Nilem. Wah, nilem guys, nilem. Wih. Oh, mantap. Aduh, gimana rasanya? Aduh. Waduh, bahagia. Pasti. Bahagia. Oh, edun bisa strike. Coba lihat. Berapa? Wih. Punya. Wow. Bisa beak dia mah tuh solokan tuh. Wih, air babonan euy. Edan. Wah, tertawa ceria euy. Jamal. Ente pasti ente menderita dalam sakit. Iya. Bahagia. Nilem. Waduh. Edun. Angel.